paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Holiday ita. Awan ti serek mo iti barangay hall. Anya nga iti aramidam. Mapangko kita iti mulak anat nateng iti abay iti bangkag ni Parebadong. Oh. Sige. Umayak man met nga road, ta umay kumet kitaan. Anda siguro ni Marituyang ijay. Sigurado. Kanayon da nga agkuyog amapan ijay. Win nga road. No sa dino ti ayan ti maysa. Adda da adwa. Iso nga inawagak ida iti bilit apagaw. Apay ko maabilit apagaw. Kasta matiagas sawa apagaw. Kanayon da nga agkuyog. Oh. Kasano no babasit da pay. Kanayon dalat tamot nga agkuyog. Nalabit nga kabsak da. Intong dumakil da. Agasawa dan. Na, kasta nga ta, inteng. Iso nalabit ako na sa anak asiguradaw. Amuda ka di pa nga kabsat da. Intong dadakil dan. No bilang tabilay. Agpay sotay atap ko. Ngada kayo kan ni Pari Badong dito. Bangkag yaw, maray. Wen maray. Sinapsapa may. Tapno adaw ti matrabaho may. Angamda kayo. Aldaw kayo meten nga imay. Anya ngay pa'y ti maubraan niyo. Ay, nagkarain akpay ngamin. Ije balay mi, maray. Sa adamot inaramid ni Inteng, sakbay nga imay kami. Agpada ti kalawat ti minulaan tayo itinatnatang. Sigay, ag-contest tayo mangkiday. Anya kumangay ti pagkuntisan tayaw. No asinon to at ti maymay at ti mula na maray. Pinapintasan iti mula ti kayat mo asawan, maray. Wen maray, ket agtulag ta. No asino ti madmad iti mula na, premiuan na ti maymaya ti imula na. Sigurado ang mga baka. Takanayon kayo kan ni Badong mo iti bangkag. Idinto tani Inteng kat saan? Wen ko nam kadain, takapitana ka nga raw. Tapno di mo mat ko na. Sige, umanugot akman la. Saan ka nakapanin iti bangkag mo tatabadaw? Hey, saan na balay? Napanak iti kalman. Hey. Awan magtiarak iti bangkag. Ito tersi na kay adda. Wanya. Mabalin la kumama imula ti ara kanya. Tayo sundi imulak. Kasado ko mamay mo lang ay. Kasla na numay. Apay, kasla gasolina ang maminas. Ha? Ewan ka man niya. Nanda ko mabubunti arak. Tapno day talagsak daw ti haramidang. Ay, nagmayatin nga ay. Dahil lamapan agtaon. Numasako ti bubaon nga yan ti arak. Ay, saan ko nga ipalubos nga na mapanagkawad na. Bantayak. Ilakaw ti arak. Ay, sungawan kastam ko araw. Kaagom ka. Ay, napnapanam. Kasanungay apremyon nak ni Maribanang. No di nak matulungan, tapno maatiw ko ti mulada. Sigurado ang mga baka iti nagtulagan niya. Tuya. Sana masangaw ni Parinteng ti mapanijay bangkag da. Kasta kadilatan, agbartek metan ti amom nga ramidaon. Salangag barbartag maatamok. Nalaingak amang harana. No kaya mo haranain ka, tuya. Nagalas mo ti pa nagkantam. Silang kalangarudan, agkyak kapay, kaskala na bakal amanaw. Kaya, nabukil naman nung kay bagbaga. Magtimpla ka maghiniti, kapita. Di nakpagtimplaan. Tanaban nugak ang nagkapoy di bangkag. Numasadot kang agtimpla. Kot saraam ti kapikan asukar ta isubo mo. Tawan na pudot adanaw. Ay, nagalas ka ti pa nagsungsungbat mo na ya. Nalalas pa'y tiaramid mo, Di ka pa'y tumulong.
No maalak to ti premyo ken ni Maribanang. Ha! Di ka ikikan. Ore din nakikan iti kwarta. No lakit mga anak ay sulbain. Tandanan ka man ang mapanmangkita, itimula mi kan ni Inteng ijay bangkag may. Mapan ko lang kitaan, kapitana? Kita numaruutan, kat gaikam. Asikaswem, tapno adun to ti maapit. Sige, mayatak, kapitana. Basta datangdan ko, nagagutak. Sige nga Rod. Kada mapan ka, ibagam ta iti kamalman na, ited ko titangdan mo. Mapanak na rod itan, kapitana? Wen, ingkan. No ado tigas na, umay mo ibaga. Ta ibagak met ken ni Kwarog amapan na pasuyutan iti pestisijo. Ay, ayan nagayam abanda ti ayan ti bangkagyo, kapitana. Ijay asideg ti bangkag damari toyag. Mangilista ka man iti may sa 4 kantos dita, Maray. Kano ti panangbayad mo? Danda ni maapita, hindi mo lamig kanituyang kao. Bayadak to, numalako may, Maray. Basta saan mo matunay abay bayagan ati agbayad. Huwag ka day, danag mo na ya. Apay kumaasaan nga agdanag kat ati dugan ti listaan nyo kanituyang mau. Mabayadan to amin dagita, apaman nga aglako kami, Maray. Adda sagay sa nga igas ti mulayaw, kapitana. Masapul ang mapasuyutan, tapno masigod. Awan ka diti adu-aruot na. Ginaika kun ati ruot na, kapitana. Mayat ti lang to ti mulayaw. Nasayaat nga Rod. Ay, kasanumot nga iti mula damari tuyang. Rinuot mat, kapitana. Awan mat ijay datatabadong, kanana tuyang. Nay, apay ngay, kat kuna na nga agkontis kami. Anya ti pagkuntisan nyo, kapitana? Pinapintasan kano iti mula. Imbaga na nga ikak kano iti premyo no abaken nak. Kat no ngay da kayo tinapinpintas ti mula na, kapitana. Ikan na kayo kadimot iti premyo ni Nana Tuyang. Nay, apay day ti kwartang iyaw awat mo antay. Balatok ka di day tao tanaawat ni Uncle ti honorarium na. Anya abalato, igatang mo iti pestisijo, taadda kano iggas ti mula may anat natag. Ibaon kanto amang pasuyot inton sumangpet ka. Uy, kung naglakit din no balataw. Siyak ti gumatang, siyak pa'y ti mapanmang pasuyawt. Apay akasadot mo ti maibaon, kat dito'y kamot amang mangan. Ay, mong gaya man niya. Sige, mapanak nga rudan antay. Kukwak ton ti barya, Wanon, tapno magagot ka amang spray. Kasta man ti anti ka napintas. Sige, inakaon. Apaya ka na yun ka ama pandita bangkag. Amangan no adag pukaw amulamay. Apay, anya ti pagkit-kita kanyak, Nana Tuyang? Agtatakaw iti mula ti akin mula? Awan mat bangkag mo dita. Apay ngay, amapan ka pa'y dita. Saan agaputa na panak? Pagtatakawin na kon. No adda mapukaw amula. Awan sa balay, amapabasaw. Anya ko mangay ti mapukaw amula. Di ta kayo manlangan. Ay! Di kagkam kamalingag basak-basak iti bangkag mekin ni badungkaw. Bangkagyo lang Anya ko mangay ti papanak di ta bangkagyo. Oh, apay anak kami suot, kan dumayamudom ka. Kasano? Nasabat ko ni Nana Tuyang, kapitana. Imbaga nagit din asa anak amapmapan iti bangkag da ka ni badung na. Anya, taapay ka no? Pagtatakawin nakit din, kapitana. Ay, sa anak nagtatakaw. Imbagam kumaa nga ijay bangkag met ipapapanam.
Saan ko nga imbaga, kapitana? Tapno maabak ti mula na, kat awan premyo na nga agtaod kan ka. Ang pagatapan na kamutan. Bayam nga agatap, kapitana. Taawan mo't kinagpayso na. Ay, unay lakit din ni Marituyang. Numaminsan kat nalaeng nga agatap. Kapay nga awan man ni Kwarog. Napanan naman ay. Imbaon ko anapan nag-spray ija bangkag. Imbaga nga mitay tinangdanak nga adda kanu iggas dagiti mulat Ay, kalpasan ti sumagmamanungal daw. Maapitin ti mula. Di ada ilakom. Ay pagmayatan ti adda mula na inteng. Adda urayon nga ilako. Isungarod ang nagmula tapno ada tuladen dagiti sadot nga agmula. Kas kumakan ni Pari Badong. Tinulungan na paimat ni Marituyang idi pa nagmumula. Ang simmadot matan. Kana yun mat amapan aginom. Hey, jay laarak matisip-siputan na iti sango ti Tersina. Ay kana yun pa'y apagungtan ni Marituyang. Ang awan denggen na. Adda pa yan mang birngas ken ko na iti nguy-nguy. Takanayon kanong agnguy-nguy-nguy numabartan. Mangtid ka man iti arak, Maray. Saan nga agpadpadawat iti arak, kabadong? Lakok dagitoy. Mayadak to Nagano nita kwarta ajak pa'y naigaman. Ikarkarim ki din, ti kwarta di mo magkwarta. Ay kat kwartak tumit inton matiliw ka. Apay, bilet nga agtaytayab tatiliwom latan. Agbayad ka ki din, sakbay ang makautang ka manon. Kayat mo ka day, ka ikang kay tinatnatay nga ilakam. Tapno ikanak iti arak. Na, tasla ilakom kanyak tinatang kasta ka day, kabadong. Uy na, tapno ilakom mo dito tersinan. Sige, o manugot Gatang tinatang mo. Igatang mo matkanyak iti arak. Awad nituyang ka. Napananangay nga tay. Ay, mangalak iti natay. Nakilakaw kini Marikuana. No makaalak iti sang kaawit ka. Ay mabalidain. Ay, agawa kakargaan to siya ka. Ang mga nusumang pinituyang ka. Agungit tumanay. At tuyay, tinatnatay Marikuanan. Ikilos mo, tabayada mo. Kabadong. Bayada tapno adamot pagbayad mo. Ilakok mo dito tersina tinatnatang. Ay, nakitam ka din ni Tuyang kumaray. Nakitak mo't alimugan iti tricycle. Amang ano na pan nakitsenda. At damang gayam na imas amasida no kasta. Awan may tamo ka kwartana. Apay nga rod arimwar no kunam nga awan kwartana. Uy nga rin, agam nangalaan na kayo nga tati kwartana. Rumba nga si Kati Mangtad iti kwartana. Nalipatam sa mitay ko na. Nga daw di tati kwarta. Ngam saan ko pa'y anay gaman. Ay, pilosopo ka tao. Day tati paglayngam. Ah, Imbag ta maanusan na ka ni Marituyang. Na, apay ngay, awan mutan ti daduma abo nga tinateng may. Ay inak man ibaga kini kapitan. Masiguradok ajay kanayon ko amasabat nga umay dito'y bangkag tinagala. Ha? Agoray man. Ay, imbag taadda da ito'y ababae dito'y barangay hall, kapitan. Apay ka day, god da ditoy. Isaw ti kanayon amapan ijay bangkag may. Isulakit day tinangtakaw iti bunga dagiti nateng may. Saan nakanap na pan iti bangkag yun, nanatuyang? Ijay bangkag da kapitan ti papanak. Ijay kadi bangkag da kapitan tinagtakawam? Sa anak nga agtatakaw nana. Siyak ti tinagdanan ni kapitana ang mga sikaso itinatangda. Naa. Apay ngay nga raod nga ado tinapukaw abo nga tinateng may. Nakita pa di tinangala? Dahito nga rin ababae, ti kanayon ko amakita amapan ijay bangkag, kapitan. Ni badong mo ti pagdamagam. No nang ipanan na iti binuras na, nana. Nakitak nga insako na dagiti natangyaw.
Ingkaya ba ni pare ba nun? Umay kay dito'y maray. Darasam! Ay, ita pare. Nanipanamit binuras mo anating yang. Pagbasulon ngamin ni Mare Tuyang titinangdanan ni Banang ang mga sikaso iti mulame. Nay, awan mo tinalalak pare. Di kan aglibak, tata. Ha? Adda, iti sirok ti kayo. Idi nakita ka nagpuros ka. Puraw asa ko tinangi kabilam. Ah, No jak agkamali. Iso, dagiti adda ijay tersena ni kagawad. Aday lako na nateng, kapitan. Ti ammo, ket ammo ni Marito, yang dagijay ngayon lako na kanya. ay, tinakawam di asawam. Imbis asikat ti magtad iti kwarta na, takawam pa'y. Ayan mentay batuta na dikit tanaw. Tapang urik langan dito. Asawak ngawan ser-serbina. Ay, sana tuyang, saan. Ay, di na kumabot ang urin. Ay, saan na maulit. Pakawanin na tuyang daw. Ado'y tinabati ang naglakwak. Itad ko amin king ka. Ni Kapitan Inteng. Anya nga iti aramidem, inteng. Ay, apay di mo makita kada kacachat ko. Kun madamati pa nagkape. Itay payladay ta akape ah. Nalipatam samot ti pagrebengam iti barangay. Apay ko ba ang malipatak? Adamat sekretaryak ijan mo awanak ko. Ay, darasumkit din. Di mo ka dinang ti ibagbagada, akanayon kakano nga awan iti barangay. Ay, umapal dala na kita. Ay, awan ti adu arason. Na, Darasumkit din tamapan kan. Adda pa'y kagawad mo akanayon kano nga aglangan. Alis to na kanula no panagaawat iti honorarium. ay suda ah. Puwera ako. Mangalak ko may clearance ka. Gumawan man hindi parintay. Kanayon lang awan. Adda mo ta sekretariana, tata badong. Uray adda ka, tasaan mo't ang mabalin na si katimang pirma, iti pirmaan na kuma. Sublan yun tulaangan, tata. Aramidok, tapirmahan to ni kapitan. Nagpa-importante launay mo, dahi ta, kapitan. Di na pa'y amumot akasyan di tawa ka na yun nagsubli-subli di tayo. Asideglaang mo, di ta balayo, tata. Kasanungay, dagita adayo ti balay na. Malas da. Agpapada kayo ti panagrasarason na. Di yo amo ti rigat, ti padayo ataw. Masuron ni badong po kada kayo nga opisyalis ti barangay. Apay ka di manen, Mare. Umapal ka de, iso amasurawn. Ay namaray, saan aga po iti apal? Nudikat gapo takanayon kayo nga awan ije barangay haul. Apay nga awan ako nam. Adda kami, maut. Na, kasko maita. Si Kati on jutay. Numadda ka mo dito'y tirsinam nga glalakaw. Asidag maut. No, ada ka sa pulan na kanya. Mabalindak maut apok kawan dito tersina. Kasta ka dilatan. Mapankalaang no damang pukaw ka. Agaw awat kayo iti honorarium ade kayo mat aramidan amay apagrebengan yaw. Enak manlangan. Nagdapukan samot ijay tersena, kwarog. Apay ang nakita kapimanaw ni Marito yang akasla masursuron. Nangikuti saritaan da na natuyang kan kagawad kwa nang anday. Anya tinanggagmaw asaritaan da. Kanayon kanungawan dagiti opisyalis iti barangay haul. Ay, dayta kat tikong kunak. Imbagak namin kani uncle mo amasapul akanayon da nga adda ijay. Napanan na ayan, day. Ay, rimwar mo titayan. Awan ka di ija barangay hall. Jak pa na panijay, anday. Ay, agpapada kayo nga rod nga awan ijay ah. Uray si kamat. Ada ka pa'y matlaang ditaw. Ha? Ay, wine. Uray sak gayam. Kadyak pa na panijay barangay haul. May isa kabit ko arap. Apay nga da ka dito'y sangot ti tersina. Nay, apay damagin nyo, tata. Saan ka di nga uray si kakat adaka mo dito'y tersina? Uray agmalmali mga da dito'y tersina. Tasaan ang agur uray iti honorarium.
Angam da kayo ngay. Ado honorarium yaw. Anya ka di ti parikot mo aya. Pay amasiknaran ka launay kada kami. No awan kami di barangay hall. Umabal ka kaday. Umapal nga. Anya ti apalak ngay. Ti kinaliway yaw. Awang kababay nyo ah. Pay nga awan manin babayin may. Awan bain yaw nga umawat iti honorarium. Nga awan mo ti mararamidan yaw. Pay ko mga awan mararamidan mi ngay. Ay katabagam ah. No nya tinaramidan yaw. Agpapada kayo amin. Awanan kayo iti bain. Ay di ka malagay. Yes kay. Si kamot ti masabat ko, pare. Why? Saan ka di arumbang ay barangay hall tayan mo pare? Na, apay adiktaran na ada sekretaryak ijay. Apay di sekretaryan ti kapitan. Di ka man agin lalaing. Nalalaing ak ngam iti sika, ta kapitanak. Idinto ta sika. Awan tupay paglaingam. Oh, Kahit anya kay tinaramidan para iti barangay mo. Pasyar ka lapas siya. Ure kumano, ipatarimahan mo kumati lasong-lasong a kalsada. di sikan timang tarimaan no kayat mau. Apay asyak timang tarimaan. Sa upay itatimay sa kapitan ti kasta, pare. Ti kapitan, ti pagsayatan ti kabarangayan natin to na rin na. Saan nga guray lang ti honoraryaw makunak madain. Na, di pagsayatan nyo kani marito yung matinto na rin. Saan kat asyak ti sipsiputan? Nagkita kayo kadiki ni Tata Badong Anggain. Aging lalaing ti salbag. Sa pawan nakitin, ti kinalaing ka. No maminsan, kas lapud numot ti bagbagana. Asino ti angkol mo? Siya kuno ni Badang. Sika Oh, natataar kan nalalaing kamutlaan. apay nga raw nga ibagam ahusto ti ibagbaga ni pare Badang. Amangan kanu nga minuad da umay nga gapoy jay ilay. Kat maduktalan da ka na yun tayo asaan anak ka jutay. Awan ti umay, nudidak awagan nga umuna. Isu nga, don't worry. Sige imbagam day tanggal. Iso saan akong ngagdanan. At ako maipapirma, yung mawamanin ni kapitan, maray. Nay, awan ka di ijay barangay hall, pari Badong. Awan manin ijay. Kunak no inyalis ng opisina na dito balayaw. Tamasapol pa yung umayak dito ay. Ti amok kat ada ijay barangay hall. Angam ko namat nga awan. Awan nga raw. Rumbang ko mga daiti opisina na. No oras di trabaho. Saan kita sumanursor? Kas labulos a baboy a sumanursor. Makapasoran. Ala, iba timunday ta pari Badong. Ta ipapirmak to intun sumangpet. Sanay. Ibagak tulangan kini Apo Mayor. Akanayon nga awan ti kapitan. Napanam ka di inteng. Tapno amom, masursuron ni pari Badong. Ha? Apay ngay? Adda kanu papirmaan na. Ang gapo tawan ka. Inna kanu ibagakan ni Mayor akanayon ka nga awan iti opisina. Salbag na dya pare Badong. Itun kuan puligo sa titenged na noong tanak ni Mayor. Ay, anya nga tamat ti mariknam, no iso ti kapitan, kat sika ti mapan agpapirma ngem kanayon kamit nga awan. Agar aramid iti nabangsit day dya pare Badong. Isinak to pa iti karadkad na. Kasano kuma ti panangisinam iti karadkad na. Anya nga taaya ti aramidak iti dadya taaw. Ti kasayaatan nga aramidem, agyan ka lang ija opisina no oras ti trabaho. Nagalasin taramid dagit ang opisyales. Oras pa lang ti opisina at dadaki din di tanga giinaw. Agkasangan ngamin ti may sa akagawad, Tata Badong. Apay aditada ngay barangay hall nga giinom. Napanda ko man naginom iti sa balya. Saan kit adita barangay hall? Ing kayo mat makiinom Tata. Naalas akitain no dita barangay hall ti pag-iinuman da. Oras pa lang di trabaho. Saan kumabot adita Kaninton malpas kuma. Ing kay baga kadakwada, Tata. Sanay. Pictura man kidi ida. Inton kwan, ipos ko tiladawan da nga giinaw. Papanamanan ba daw? Nakalukuyay, dagiti tattao, tagrali kami, ijay sango ti barangay hall.
Barang agbaliw dagitang opisyalis. Kano sandang agbalaw. No di na pala agbaliw alumanangan. Ijay kami munisipyo nga agralay. Ayawan lat di ka mapampanunot a pagtaktakan. Makapasuron nga minda kita na butusan. Jay lang maawat da, ti ururayan da. Kano awan nga iti maalukoy mo nga agralay. Imposible nga awan Ado ti masuron kada kita nga opisyalis tuyan. Mala, no adda maalukoy mau. Umayak man. Tapno ipakita tayo ang masuron tayo iti aramid da. Inteng, papanam ka di manan. Di ka matagtaltal na. Kanayon ka arumwar. Ngam inton adamang sapul kan ka ija barangay hall. Awan kamal. Andala dar ayak paskan. Imbitado ak iti paskan ti may sa akong paray. Ay, kanayon la kaniday taapas kan. Tadi kapayan matatao ija barangay hall. Apay anak ko man ti pagparikuta maya. Sakpay lang ti kapitan, yun no? Gapo ka di, tasi ka ti kapitan kat aramidam amin akayat mo. Kapitan na nga ron. Sakti to rin, dito ikabildatan. Ay, saan ka ko mga aglablabos, inteng? Panunutam nga adda pagrebengam iti kabaranggayam. Ay, ada sekretarya di barangay hall. Ha? Day talatisang kaibagam. Kasano, numapunuan ti kabaranggayam. Ay, awan ti maramidan da. Nalpas akong nakatugaw akas kapitan. Ay, maday at talaga ti panagrasrason mo, inteng. Oho, awan ka tiyan mo na kita. Na, Tidak mo dar, aramidan da. anya ngay dagiti umarimbangaw di ta barangay hall, inteng. Ay, kasla nagadumat at tataaw. Anya nga iti iriryaw da. Ay, nagado ti tawi kay barangay hall. Ada placard da. Ipa-impeach da kakanaw. Anya, impeach! Kababain ti ma-impeach nga opisyal. Ay, day tapay lang ti kunkunakken ka, inteng. Ay, napunuanan ti tattao ken ka. Inta ka no iti barangay hall ang kail. Sumango ka kadakwata. Diyak kaya ti sumango ka dagita at tattao. No di ka kano sumango kadakwata. Mapanday di munisipyo. Ha! Salbag! Intayaw, tadenggan tayo, noan niya ti kayat da ang mapasama. Ay, paray! Pari ba daw? Apay, anya da ito'y. Si kamatin ti dadaulo da ito'y agrupaw. Kaya't may ngagbaliw kayo ng opisyalis. No di kayo pala agbaliw. Ipa-impeach da kan, akas kapitan. Anya nga ipa-impeach? Sino kumangay ti makabail as sumukat kanyak? Ang damit ordinansa tayo. Ano saan pa analpas ni terminaw, akas kapitan. Kahit adama di ang mapasamakin ka. Mabalin na sumukat ti asawa. Wenno anak mo ang makabail. Kaya't mo asawan, isukat yun ni Banang. Kapilitan na kaste No di ka pala agbaliw. Yay. Numasadot kan, ni Mari Banang ti sumukat king ka. Ay, agawid kayo kay Den. Ada pa'y papanak. Hoy, kapitan! Api-api manaw, kapitan! Manaw ti balyodo nga, kapitan! Hay, kakadwa! Mangipila tayo iti reklamaw! Gapoy ti mading aramid, ti kapitan tayaw! Kasasauda ka itay dagiti tattao, ngampimanaw ka. Ita, mangipila da iti reklamo kontra ken ka. Anya, mangipila da kanu aya? Dayta nga rute kunada. Anya ti kayat mo? Ingka agkid daw iti pamakawan kat agbaliw ka? Wenno, ma-impeach ka. Kwa? Ay, sus. Ay, kababain ti dumawat iti pamakawan. Hanggang mas kababain ti ma-impeach. No di mo kayat ti mapan agkid daw iti pamakawan. Urayam nga rod ang ma-impeach ka. Ha? Siya kanon ti sumukat a kapitan. Anya, kapitan Banang ton? Saan a kapitan inting? Katwan talaga akas ta ti mapasamak. No agpatangken ka, adi ka mapan agkid daw iti pamakawan kadakwada. Si kakadin ti agyan iti barangay hall. Anya pa'y ngay no di kasta. Si kanto ti agluto, aglaba, agdalos, kan aminan. Ay, diyak kaya.
Narigat ti agtagi balay. Ay inak dumawan iti pamakawan. Kat ikarik nga agbaliw ako. Ay, anyat pakakumkumikumam itangay, paray. Ay di nakdisturbain. Ta isagana may kadagiti kakadwak ti reklamo may kontra king ka. Ay, pare. Ay, sus. Si Kamot. Saan kayo na agreklamo ta agbalbaliwak? Ha? Saan ako na pumanaw? Arami na kung ti pagrebengak iti barangay tayo. Ipakita ang babae ni Taramay. No di mo aramidan di pagrebengam, ipa-impeach na ka na talaga. Ay, pare. Ikarek. Agbalbaliwak. Uray ka na yun ka nga umay iti barangay hol. Agkapita iti nakaadado. No lakit makita may ang nagbalbaliw kan. Saan da kan nga ipa-impeach? Ay, ikarek pare. Sana kung naagbaliw dong. Promise. Ni Kapitan Enteng. Bilangit mati nabak ko iti sugal. Mayat gayam ti insuro ti gayam ko pagliwliwana. Saan nga gasap? 200, 300. Na! Adwa. Nagadon na itabil-bilangan ba daw nangalaam ka na kita? Tinakaw mo? 500, 600, 700. Hoy, padaong! Tulong ka kaday! Nangalaam di ta kwarta Andre. kunak. Tinakaw ba? Anya, tinakawa sa umay. Ay, yan niya itaay, di nagpatinggak, nagbilbilangan. Si kanto mga ben. Na, saan pa'y mat-arinupot da itabil-bilangan? Ngam nalilaw kan? Ay, tumanagari ka. Ay, irugik man ang nabilangan na. Ay, di nakasasawa. Ay, aguray ka. Sakbay nga irugim manan tagbilang. Song batang pay ti sa ludsud ka. Anyaya day ta sa ludsod mo. Nangalaam da ita kwarta kunak. Inabak ko iti sugal. Anya! Ayan ka diti balay nila kay Badong. Ay, di taman manong aw. Asidigan di tawi. Day ta ka di napinturaan iti asul ti diding na. Wen manaw. Apay ka day. Mapanak di ta balay da papanan mi. Pagsayatan mi adwa da itoy. Kasta ka day. Imbag man da pagsayaatan yaw. Adu di ta pagsayatan. Basta nalaing ka amang birok no anya ti pagsayatam. Anya ngay day ta pagsayatan manaw. Damagak pa'y kinila kay Badong no mabalin na nga ibagakan ka. Sige, inakpay. Anya nga taday jay. Tadamagan na pa'y kano kinitata ba daw. Nung mabalin na nga ibagakan niya. Kung ka makichinda to yan. Kumatang kay ti karnay, kanikan. Diyan na imas amasida ti katangay. Kumatang ka mo iti kayat mo agatangain. Abay saw bataong gumatang ak iti kayat ko agatangan? Wine, kakaisuna na nga bakak. Ikan ka, tapno kanayon ka naragsa. Ay na, nagmayat gayam no mga baka iti sugal. Maikanak iti igatang ko iti kayat ka. Wina, tapno saan ka dumayamudam no mapanak manin makisugal. Malas ka no kay no da dumayamudam. Mala, saan akon adumayamudom. Basta ikanak manin iti pakichinda kan pag-shopping ka, ha? Tana ka Badong. At manin pagayayaman iti sa bali apurok. Ay wina, agswertita ka taiyay. Apay ngagdwa-dwa ka pay laeng. Basta siya ti kadwam. Awan dwa-dwa ang mga bakta. Iso akayat ko amapan no si katikadwa. Swerte ta nga minwag kuyog ta. Isu akay kayat ka matakadwa. Minta nga ro din ah. Baring ad-adaw, ti abakin ta. Bumak nang tano kanayon ta mga bak. Namin ano talangan na pa nakiayayam nga manunti na bakta. Ito lang ang pinadas ka, nga mayat mo gaya. Napintas ka di mo laang toy duster ka, kukumaray? Nay, baron samot day ta duster mo, maray. Ay, wala ako kumaray. Maglayo ka di matebo ka. Naa?
Naka-pedicure ka, naka-manicure ka pa'y. Ayun, nawadwad nga maintinted kanyak ni Badong ko ak kwarta. Na, apay maray, adda ka diin lako ni badong mo. Awan mo tinla ko may kukumaray. Nangalaan yung nga ruti kwartayaw. Sikreto ka no ni Badong ka. Ah. Di na mo't ibaga kanya. Nay, nangalaan na ngay ngata iti kwarta na. Nga rod Sigay kukumaray, tenak pa'y ang rentol karni ti baka. Na. Agsida kami man may iti bulalaw. Na Sigay, babayaw. Na, Na ay, Ada ka di madlaw mo, maray. ay na, kasla na pakuyugan iti kinaparamag. Taibaga na painuan niya ti iluto na asidaan da. Nangalaan da nga tay ti kwartada aya. Dayta nga ron ti pagsidda awak, mare. Ita lang ang pinaggigiddan na ti kimatang iti baro adaster na. Nagpapukis, nagpamanicure, kan pedicure. Nga rod nga maibaganan tumatlaang no sa dino tinaggapon ti kwartada. Rabakak tuman. Kunwaray, umutangak, tabarang pautangan na. Alaman, mare, kitaon ta no pautangan na ka. Inteng, amom ka din no anya ti pakakumikuman ni Pari Badong. Ay, apay adamagam no anya ti pakakumikuman na. Ay, mas daawak nga rod. Taado ti kwarta ita ni Marituyang. Ay, agda na pan alalaki di balayda. Ah, Nagdamag kanyak no sa dino ti balayda tataba daw. anyat pakainaigan ti lalaki ngay, iti kinaadot kwartada. Kung na di lalaki, ingat da ka no papananda pag swirtsyanda. Deh, anya ka dito pagsurtyan da. Di na magkunuan niya. Nangam ko na nadamagan na pa'y kano ni tataba daw. Nung mabalin nga ibagana kanya. Adan sakit sa bali ang nasumok ni Pari Badong ah. Ay, kastamot nga rod ti agparparik na kanyak. Inteng. Ay, adakan, body my love. Ayun tuyang. Adamanan pagsayatan. Anya ka diti kunkunam nga ay ayam apapapanan nyo iti gayimaw. San mo nga amwain? Tapno saan nga agmalas? Malay, saan ko nabiyangan? Ngum ikanak kadimanan iti kwarta. Hey, iparamag ko nga main kadagiti ko kumaray. Ay, katikan ka. Basta saan ka na tumanagaray. Tapno ka na yun, aswerte. Wan, sa anak mo't kit ngagtagtagaray body my love. Basta mantikayat ko tuyang. Nung amindad dumaki, adalablabid mo kay. Pagkunamag, Saan na pagkunaan? Takatataom kit nga ron tinalaing alumabay. Ay, imbag na nagkita ta paray. Apay, mailiw ka kani kanya paray. Saan ka kailaw? Tadinak maikan iti kwarta. Na ah, apay kwarta lang ang tinapatagkan ka. Siyempre kwarta ita ti kapatgan. Ay, Amin na kasapulan, magatang. Nuawan kwarta, saan ka makagatang? ay saan adakis ti maadan iti kwarta? Nulakit na saya at abanag kinagtaudan na. Ngam nudakis tinagtaudan na. Ay, ibang usapan na yan. Apay ko mga tao dito dakis ngay. Na, Saan mo tinakaw? ay, kaya't ko amaamuan no pagtataudan ti kwarta yaw. No ibagak, ang mga nusikat ti mayranod, paray. Na, nagrigat ka kit akasasaon. Apay akas laad na kasurun mo, Inteng. Ay, dayjay abadaw. Di naman ko no pagtataudan ti kwarta na. Kuna nakit din akayat ko kano amaamuan tapno siyak ti mairanon. Anya? Ay, unay lakit din ni Pari Badong. Masuro na ka talaga. Nagpanting ang lapayag ko noong nangag ko. Na, anya ngay tinaramin mo, idimbaga na ti kasta. Ay, pinanawaklatan. Makasubsubli akta. May nasipat ako maidag sumbanger. Ngam sayang lang ti oras ko. Ay, imbag ta nakapagtepel ka, Inteng. Ay, maday no kabilam de kumpare. Kumpare nga agpaisaw.
Ngumjak kayat, ti aramid na. Ay, uray saan mo akayat. Di na kayat asawan nga adda kalintagam amang kabil ken kuana. Dakkel mo ti abak kaon. Hawanan ti kwartak. Ay, Isaldam kanyak ti balayo, tapno daramatam amang subot iti abak mo. ala, wala na. Salda mo ti balay may. Hinta pa iti may isang abogado mga ramid ta pa iti kasuratan. Anya, kasuratan. Una, no saan ka makabayad, pumanaw kayo iti balayo, kat siya kon ti aking balay. Ay, kitwa na. Makabayad ak tao. Dahil talaki din. Sige, intan. At dama mo nga abogado kat. No makasubutan, sakay ka dadaos. Isublek ti panang saldam. Hindi. Apay akas na madandanagan ka. Ay, pare. Saldam man di may sakil lang at alon ka. Apay nga isaldam ko, ano nga ron ti kwartayo ka ni Marituyang? At dala emergency a pangaramatak, pare. Ha? Anya nga emergency na ito? Ay, saan mo na damagain? Intaki di iti abogado. Tintag paramid iti kasuratan. Asaldaan pa iti may sakil lang at along ka. Ay, nung nga di mo masaka iti na ituding aldaw, di ko kwa kung titalon mo. Kasta? Ay, katuwi na. Ay, Nayunan tantulangan ti presyo na. Kasla gatangang ton. sikatin ang ibaga iti daytaan. Ay, Katuwi na. Lalaki ka makitultulag, pare. Isungay tan. Badaw, di nakmatan ikan iti kwarta. Ay, di nak mampay kasasao. Napudo tulok. Na, apay ana po daw, agorigur ka kaday? Di nak kasasao ko nak maninay. Naperdi ka din taulom. Saan ka matasigod, akasta? Wala, naamamlingan ka. Di kan sa mong makawawa to yan. Panawan nak man ditoy. Nusan mo akayat asikat ipagpupudutan. Panaw! Na, Eh. ay, inak man laangan ijay ayan dagiti kukumaray. Sigay, di ta kang rudan. Ha? Agkabaw siguro. Marituyan. Apay ang nakalibi ka. Adda ka di parikot? Tiyak maawatan ni Badung kumaray. Kasla naluganan sa mo. Pagkunaam analuganan. Kasanaw kat agpupudot ngawan gapgapuna. Damdamagak no apay. Agriyaw kiday. Panawakanaw. Apay ngay. Anya nga ti pagkaskastaan na. Day tangarug kat maray. Apay nga taakas jayan ni Badung ka. Anya ka di tinangrugyan na anagungat ako na. Di na magkulaang mo, no apay adina kun ikikan iti kwarta. Day meten tinagpupudutan na maray. Maawata kon. Kwarta ti makagapo, no apay anagpungtot. Kasta nga ta, maray. At sagana ka. Ramangan mo yung tapayag na iti kalapaw iti bangkag. Anya, apay ko mga intaagyan iti kalapo ta ije bangkag. Awan pa'y kuryente ijay. Ay, anusan ta. Ibagaman kanyak no apay badaw. Jak maaw-awatan ti mapaspasamakan ka. Ay, basta agsagana ka. Iti anyaman nga oras manipod ita. At daw may dito'y balay ta. Naluganan ka kaday. Kat ibagbagatin ang lugan kan ka. Nga intaag naad iti solsolinag. Ay manjak lakit diti mapanag naad iti kalapaw nga awang kuryente na. Ay, naisaldak na ito'y balay tuyang. Naabak ti kwartata. Anya! Insaldante balayta! Ay, Kapitan! Tulungan na kami kadi. Apay maray. Anyat mapaspasama ka na kayo, aya. Nagalas ta itsuram nga agsangit. Ay, uray si kapare ba daw? Kasla narba akan suuran ti rupa. Ay, umay nga binin tinang isaldak iti balay mi pare. Isudan ti agnaig. Kapilitan na papan kami iti kalapaw iti bangkag. Kunakot nga dasaan anasaya ta mapaspasama ka. Ay, pati di may sakil lang atalon mo.
insaldam kanya. Anya, pati tahalaw nin saldam. Ay, salbag ka ba daw? Adala ko mamaya tamang saldakan ka. Tasay kamati salda. Ay, unay kamot din tuyang. Ay, May salday habit ti tao. ay, kasanutay ngay. Gapulang iti sinalbag asugal. Intag na ay di ti kalapaw ngawan pa'y kuryente na. Nga ita paray. Naamiris mo mat siguro ti pagdaksan ti sugal. Ay, huwag nga ron pare. Paano nga ang masakak ti balay may? Imbag tanadanon ka dito'y ayan ni Kapitan Kabadong. Gusto tayo kunam, alalaki ka anak itulag. Anya, ay lalaki anak itulag ko ng kapsan. Adto iti nagpinirmaan mi, Kapitan. Ha, Siya kung tagnad iti balayda no sana makabayad. Inikak pa iti makalawas a pawayway na. Ang saan ba ta nakabayad? Isu nga ita, siya kung tagnad iti balayda. ay, kasano na itan paray. Kada nagpinirmaan yung gayam. Iti pa'y may nga abugadaw. Ay, noan niya tinagtulagan natin. Kapilitan nga iso ti maramay paray. Si kalang tagnaid iti sulsulinak ngawan kuryente na. Sinalbag ka. Enak pa'y lang ijay balay ti kabagyak. No saan agapo iti sugal, saan tangagriga. Ay, agbabawi tuyang ka. Di nakadimot panawan Saan na maulit? Madigayam ti sinalbag asugal. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?